Loron dia kemalo karena televisão Timor Pos, amo tu kohau lita isabelita iha programa Bainaka especial. Marca uma presença e o estúdio mini televisão Timor Pos live streaming. Itania Bainaka na rua, feto malok na rua potensial nebe kandidataan ba ia sepisuko liluba suku Madohi inomos kandidataan ba iha sefi aldea Mundo Perdido suku Manliwana ninian o instamaka serbele compete ia eleição suku nebe se acontece iha loron ronolo restenen fulan abril ia sábado semana idane no o insa serne preparação turma ita acompanha hamutuk itandia Bainaka na rua nebe se apresenta sernyaan será husi suku nebe no kandidataan ba CV aldea husi suku nebe. Bom dia. Bom dia. E bem-vindo a Estúdio Mini Televisão Timor Pos. Molok hautama iha senhora na rua nini visão no missão o programa saída det maketa bosira prepara teona molok kandidata amba ia eleição suku ne bisa acontece ia semana idane uluk nanai hawa karak husu apresentaan lai baitane público no netane público bele conhecimento bem molok sira hile itania molok feta potensial sira nebe kandidata anona faz favor hawa semana Anastasia Osfedet. Dia obrigada pela oportunidade. Haunenaran completo Anastasia Osfedet, idade hat nuluri singhat, religião católica, educação secundária, husi suku Manliwana aldea Mundo Perdido. Posto administrativo Dongalesu, município Dili. Mana? Dia, obrigada. Hau naran Marcelina da Silva, hau casada, hau nia background hau si enfermeira parteira, hau candidata hau nia amba suku Madohi, posto Dongalesu. Obrigada. Dia hawakar katene de tamba itenele sang basic dadau kona mana na rua hanesan feta potensial nebe pronto kandidataan ba ya eleição suku nebe se acontece ele diu ba suku fong nebe iha sa visão missão maka maluk feto na rua iha odi bele pronto avança ba kandidataan iha eleição suku período 2024 nomos 2031 ninian hau husi mana serviço candidata serviço mana Marcelina faz favor. Dia, obrigada. Hanesan feto hau kandidataan ba chef suku Madohi hau nia visão tambah hau harekata suku Madohi reba suku ida que quer exportar entrada então hau nia visão né hau karak suku Madohi né povo sirane tem que moris dia e tem que moris a paz moris a unidade moris a harmonia ema hotu tem que hadomi malu e tambah suku né te hotu haten katak suku né ya ponto de entrada banhirema internacional certama então suku né suku Madohi tem que sair suku nebe que desenvolvido liu e diak liu. Mana Anastasia? Diak haunia visão cria sociedade civil idanebe ia fiar conhecimento saudade no caráter liu husi educação comunitária baseada bafiar conhecimento no caridade.
Hanesan be signora Nairua menciona husi parte be suku Madohi ninian kataknya hanesan suku Madohi hanesan suku idane be port porto entrada ninian tambah dehan hakarak suku idane be komunidade idane be bele muriso hak mate kriya pas ninian significa tak durante nene ita botnya be suku ne be tabot helaban nene ladun iha pas ladun hak mate esara que iha problemas ne be acontece que insan. Sim. Ita hotu hare dala barak kari kita hotu rona ita hare ba suku Madohi iha basic suku neba de vez em quando sempre iha problema. Liu problema ser nebe que acontece neba ita rona kata problema jovem. Ema nebe que jovem barak nebe que la serviço iha kbit like iha estrada nebe que ita reba suku ne iha ponto entrar mas estrada nebe que nunca mais hare. E depois hareba lixo ser nebe que sempre namkari hanebe foi nebe que namkari hanebe. Então ho idane hansa duro de televisão ato hau hanim fetamos pronto ato lidera e bele organiza suku ne bele sai suku nebe que desenvolvido e jovem ser nebe que moris e hakmate que paz no harmonia. Bamana Anastasia tambah sama be tabot fote be visão ou missão ni da hanesan oen quando ba fiar ninian karek bela explica. Hau kandidataan ba CFLDA kata kia amini aldia mundo perdido iha buat barak mak nebe maka durante hau halau iha aldia mundo perdido tambah dane maka wakarak kandidatan ba CFLDA atu nebele aruba jovem sira no hau nem feto maluk sira atu kria dame no pas iha amini aldia mundo perdido. Mundo perdido kada be durante ne la iha dame pas gina karek. Iya, magatu promover utana to. Banghira mana elito do ne sai be CFL denem pronto. Awak kusu de tambah sai de maka ita bot sira hakar kandidataan. Mana Anastasia bela respon. Tambah fetamos agora bele pronto a tu lidera. Tambah ida ne makawakara. Feto bele. Si fetamos bele lidera. Tambah dala barak. Feto mak sempre sai bitima. Tambah dena mak sai nudar inang ida. Ba jovem sira. Dala barak inan fetong ho jovem sira mak sempre salah hela det. Tambah ida ne mak iha tinan ida ne hawakar kandidataan ba CFLD atu nune karik bele problema rumah karik iha aldia tem que resolver tele iha aldia se iha aldia la bele basuku depois de suku la bele mak foi ba polícia tambah dala barak inan feto sira sai bitima jovem sira mak agora dai bitima atlio tambah idane nudar inang ida senti fuan moras tebes pehira rona niti sekata jovem mati fatin tambah dina menudar inang ida hawkara kandidatan ba CFLDA. Ba mana Marcelina tambah saya ita buat hakar kandidataan ba ya Sevisuko Madohi ninian. Dari mundo agora fetamos la ta bahasa kar kita dengan la kala ho manisira e fetamos pronto a tu lidera iha buat balu ke hauhare durante haulau hanesan povo bain iha suku Madohi iha buat ki rumah nebe ke tuir lolos iha neba bele resolve mai be ita reba la bele resolve iha buat seluk nebe ke tuir los bele halo jovem sira bele hamutu mai be ita la consegue i damos ma kita hareba Saudi tahreba buat serne iha hela ita dihan dili capital ne mai be dala barak ema sempre haler e depois ferik sira katua sira kubit like sira então husi buat serne lor loron hau hare iha sukularan mos dalar mi tahreba buat
ki kuam balu ke la bele resolve hoi da nema hau dudu hau bahau nyan hau dian hau fetamos hau hanuin hau pronto atu lidera sukune atu karik hau bele hadia atu sukune saiba sukune beke desenvolvido. Sim, fala ba mana Anastasia tambah ohin be explica katak ia mana nia bairo ia aldea ia suku manleuni nia nebe dehang katak ia maluk feto tanto feto jovem nomos feto ser nebe adulto ona sempre sai vitima kari kau bele hatene sai vitima ba problema saida ia problema dala barak jovem sira hanuing barak tambah agora dadau sira remata sekolah inang aman balu la iak bit atau fo sekolah sirne uang entang nune sira turun strada entam joben balu movimento ona liusi dalang kumese porboka malona porboka malu idane odi sai konflitu ba malu tambah de idane mak hau hakara tambah idane mak hau hakara kandidatan ba CVLDA lau sepa CVLDA mundu perdido det mai be ba aldia sanulu ya suku manlewana atunune bele fahanuing fila fali ba aldia sanulu ne katak karik ihap konflitu ba itanya joven sira nudar inang ho aman ba wan sira ita tenser fahanuing ba sira katak problema hanesa nela dia idanemak itanya joven sira la os yang katak hakara kalau problema mai betamba sira hanuing barak tang servisu laia ate agora ita ukun atu lori joven ba futuro mai be joven barak mak agora dadau turhela istrada ibung hoidane hawakar kandidatan ba sira mesidane be joven feto ga joven mane ne betul mane hotu tur strada hoto sira lidu ba joven mane sira Lilu ba joven mane sira. Sim, kuliah kono ba joven serna be continua tur ya be strada nening serna hansa oin mos be mana menciona katak sente triste bem hare be joven sira tanto feto tanto mane ne be hanu barak triste no i balo mosto be halimar strada e ikus mai hode cria conflito. Então, se cara kita bot be eleito sai CVLDA ba mundo perdido e ya suku manleuni nian sa programa principal maka ita botiha hodi bele acumula hodi bele be halibor jovem sarnene hodi siramos bele aproveita oportunidade rumah nebe positivo basarne futuro kari kau mak elitu nudar CVLDA mundo perdido hau se serviço muito ko aldea sia no suku atu nune bele hatoba nível nacional kari cria campo serviço ida ia suku manlewana hane santuir dasarai serne belemos fonetik ba joven sira nebe mak la remata sekolah tambah dala barak joven sira la remata sekolah nemak hamusu konflitu sira hanuing barak tambah dene sekarik hau mak elit duni ba CVLDA mundo perdido hau si serviço hamutu ko aldea sia no suku atu ne lori joven feto mane no hau ne feto maluk sira ba futuro magnede mana Marcelina bel responde no si problema serna beke ita si helam prioridade ne beke wanhira karik hau eleito povo fofiar ba hau ni hanoin primeiro ne beke hau karkal maka identifica ferica tuas no labarik sira ema deficiente sira liu atu ne bele fotulun apoio sira tulun sira atu laos jan sira tu saide kliu pelo menos sira bel moris lorone laudia segundo hamos hakara kare liu ba saudi inam feton sarnebe ho labarik sarnebe inam feton sarnebe ke sira partu karik dala rumah partu lili saudi inan noan dala barak karik atau hetan atendimento lalais mai be sira tu bala lalais hasuru problema então hau buka atu hare idani importante terceiro ita haremos ba jovens sarnebeke
ohin feto malu kuliah yang katakan ita bel dihan desemprego. Hauni hanuin kona baidani ita laos dihan tem que ita buka fatim prato sira serne tem que tama hotu ba serviço estado mai be mais ou menos ita buka solução o insa tamba NGO barbara agência barbara nebe que hama honan hele Timor larane ita bele buka o halo proposta ba atunune ita bele coloca ita ne jovem sira o ihamos dalan ita bele buka dalan o insa atu fo treinamento ba ita nia jovem fetomane serne que ita bele dan desemprego atu sira mos bele skill apply bas ihamos selo ita ba estrada tem que atunune emaserne ita atu fahe sira bane liu ita tu tulun emaserne atu fonetik sira moris lorlorone beledia Assim, molo kau tama klian falita bolsernya programa awakara hatene de ita bolser banhira kandidataan ba ya tanto ba suku nomos ba ya stefial de ninian ita bolser ba hatene ona saida mak papel husi suku no saida mak papel husi stefial de ninian hahu husi mana Marcelino chefe de bairro husi igreja nebe que hau tamata ba bairro botida e lorloron hau sempre hasuru hele bairro ne problema be hau los hanesan fali be chefe de bairro nebe que igreja maktau be dala barak hau hanesan tia autoridade local nebe que resolve hele de problema e sempre serviço hamutu ko autoridade sira nebe hoidane hau ni hanuin hanesan serviço tambah haulos hari publik mai be suku toma tem que tomar então mudar se suku hau tem que hari suku no povo nebe que anto idane ba papel husi be suku nini ya e hau tem que cooperar com serviços também que carreg governo sira mai po o insahalo desenvolvimento da suku ne tamata ba aldeia ira exemplo ia suku ya ser nabe que sama kau bele aldeias sama kadia aldeias sim mana Anastasia dia kompetensya ba aldea bazia bale número 9 para 2017 ia artigo 33 aldia mak hanesan tuirmai participa atibu ia reunião sirahusi conselho suku executa di libertação sirahusi conselho suku ia nível aldia tuir orientação husi chefe do suku Assim, ao cartama filofale vai tabo serninia programa principal banhira eleito sai suku namo sai bestefial deninian programa prioridade ka programa principal hira maka ita bo sirse implementa uluk banhira eleito sai suku haunya programa prioridade hau ia programa prioridade hat nebe que hau sita ia né primeiro uma corrida hau calculia sayona dia identifica peritas tema deficiente jovem ser nebe que lá serviço atu ne é mas ser ne moris lorloron bele sai dia segundo hau hareba jovem ser nebe que ita tem que halo jovem ser nebe que durante nih problema ita tem que criar hanesan atividade jogo amizade sira liu hanesan jogo nebe que atu comemora loron
nacional balu, husi governo. Atividade de desporto comunitária, Sim, e loron nebe que nessa igreja, loron bota igreja balu. Então ita cria jogo serne, atu ne bele halo jovem serne hamoto. A terceiro maka ita hareba estrada no lixo nebe que nam kari hela iha. Sukularan ita tem que tahu idane prioridade tambah sukumado hela a ponto de entrada mais estrada. Então estrada no lixo serne ita tem que tahu hutu baia prioridade. E ikus maka atu tau matam ba aldeia serne be que durante ne nara dela aldeia mai besira lá iha maho nida uma que nida ga atu dehan sede aldeia ne auni hanu nida ne maho nia você prioridade. cria be sede Sede aldeia, aldeia. cada aldeia. Cada aldeia ne tuir aldeia walu ne be que existe. Iya suku Madohi. Iya Madohi. Iya. Ba mana Anastasia, unsa sa programa maka ita bot ihaona e programa prioridade banghire ita bot honinnya pakote elitu sai be sefsuko no sai sefi aldea. Hanya programa mak karik população ou comunidade aldeia Mundo Perdido. Fofiar mai hau hanya programa ida mak hausiarte. Promebe unidade paz no estabilidade no harmonia ia bairro Mundo Perdido. Rua continua implementa programa gubernur central bolsa da maing no bolsa estudo tolu proposta ba governo local central atu hadir campo multifunção ia aldeia Mundo Perdido. 5 apel programa 11 no agência internacional ia area ayah nutritivo lihusi ministra saúde hodi hatun tasa malnutrição 4,7% nível nacional. Nem implementa programa governo e área assistência no desenvolvimento social comunidade roto. Motiva jovem feto namane atu participa e atividade formação espiritual hanesan le Bíblia e tuer canta ia igreja karik ia semana apeu se fisuku promove dialog komunitária garantia monitor bemos ba comunidade tomak sanure sing tolu motiva jovem adultos e atividade função lian Korea português no inglês sanure sing hat promove sport futebol voleibol, basketball, futsal ba feto namane. Nomos karik iha lorombot loro nasional se lo que evento dada tali saibua entre feto namane. Tuirmai defende promueve justiça social ba public like konaba acesso ba direito indivíduo propriedade umarai equipamento transporte no recurso em seluk. Maknede. Sim. Hau hare i haurona be programa husi CV aldea Mundo Perdido nian barak lah halimar. E ta garantia ka tak programa hirak de se implementa ban hirete bot eleto hito bot pakote eleto. Sim, se karik hau eleto programa nebe maga hau oing menciona ihana ba how se realiza. Unsa mai tebot bala realiza programa hirak ne tama programa lobo keda. Tamba anti sautu eletu ba aldia how ya confiança serviço hamutu ko leader bot sira atunune bele luri how ne feto maluk sira no joben sira ba moris nebe digno moris nebe ke hak matek. Tambah idane makawakarak kandidatan bas CV aldea. Significa tak durante nene husi tabot ne aldea ka suku nene itania jovem sera itania comunidade sera sedok moriso digno no sedok moriso diagna. Durante ne ia suku manleo la 100%
morisak matek mai be dala barak hansa uing hawatete teona katak jovem sira mak sempre halo komunidade iha suku mandeu latur hak matek problema hansa uing hawatete teona katak sira nebe mak iskola remata inang aman la ihak bit atu fo iskola sira nemak uing loron musu problema uing hitania railaran nomos nune bele inang aman fo iskola uang sira hutu remata temos uing loron i bele taka te sapeo metan mos barak mak nganggur hela laos badit sira nebe mak la iskola mai be balu nebe ke iskola remata mos uing loron liliu ba ia hauni alia mundu perdido iskola remata fotitia S1 sapeo mata metan takatia mai be uing loron sira sina fatin bakura enek ia mota punti komoron ne ulung tambah ida nemak nudar inang senti laran ne mora step tebas inang aman ha forsan ho di fo iskola wan sira tore mata ikos inang aman sira parpara festa bo tambah kontenti wan atu takasampe metan mai beto ikus festa ne remata wan lorong kala ni uma tambah ida nemak nudar inang senti tristi tebes. Oke. Hadesan ina senti triste banghera be oan be fakarosan barak te hodenia be hasenia be estudo depois de nyata kasapeo me be lahetan serviço e ba bahal fala serviço ina ne be lolos labele nudar ema be licenciatura ida então programa principal how fila fale ba programa principal ne be tabo sira prepara ona ba ia be jovem sira ne be graduado tena me be lahetan serviço maka saída Karek hau mak ele turu ni ba sefial dia ia hau ni suku al manleo programa ne be mak oing hau mensiona ia laran hau se buka tuir karek ba inang feton sira ne be maka wan iskola remata ya oing sa hau nia hanoing atu futi tama sai umaida ba umaida Foti dados atu nene bele hato iha gubernu fati nebe maka ya conhecimento hena ba oinsa ho itane jovem sira fetomane remata iskola tambah seda maksira tenser sona dosi fani dalang ibung o dala barak duru gerobak pentolan nela os katak dehan ne buta huruf det nela os den inang aman la fo iskola ne S1 finera rai henek tambah idane mak musu konflitu itania na saung laran tambah idane ne be ka hausu karik hauma elitu dune hausu servisu hamutuk ho leader bot sira ne be ke mesmo hau kunye seidarua mai be hausu buka dalang ba zoben iha suku manlewana maknede buka dalang winsa sing buka dalang iha karik halonetik sibiruma bele hau ajuda lori batama ia fatinebe maka bele simultânea jovem sira sekari kita eletu ba sefial dia makita lahatene lalau o insa ita tu lori aldiane banebe jovem sira se la fiarita comunidade se la fiarita também dane ita neleda agora den feto mos pronto lidera hamos pronto lidera feto pronto lidera ya ne bala ya lefan mos ne significa kata sebe duvida itu mas banhira itu feto pronto lidera artinya feto pronto qualquer tempo banhira det quando ita hetan be oportunidade avança okay ba fale be mana Marcelino hoy sama kita boleh bele amenta Jose mana Anastasia ninian. Hareba mana Anastasia prioridade sarnabe no problema sarnabe ko hin hare. Amni hanuin ho jovem sarnabe ke ohin mana Anastasia sita kata tiana sapeo metan mai be la hetan serviço sei do garobak sei ba pinera raihene. Então solução ni pensa. Solução ni ita hanesan autoridade ita hakbesi kamba governo atu nune ita negosiar
governo nebe que kari kita conhece o Wahira musumai itania fati itane halo negosiação para ita coloca nete que idaru. Segundo, se kari kita hatene agência balo nebe ita hanesa na autoridade prepara to proposta balo hatoba ihanaba tobi agência sarne para o insasi fati balo atau bela hato. E terceiro, itamos tem que criar ambiente nebe que dia ita autoridade mos makakabisikan atau insa buka solução ka hakabisikan baya governo do estado NGO sira atau nene ita bele coloca sira para hode ha menos problema nebe que o ita dehan problema nebe que o ita dehan sim ita atau kuliatan mana. Oh, oke. Kuliah kan programa, ne ita bocera programa e espera kata bangheri ita bocera be eleito karek. Programa hirak ne ita bocera menciona bela implementa no tamba media se buka tuir ita bocera. Sem ita tam fale babe pergunta selok ninia. Agora, kuliah kan ba kandidata amba ya be tanto sepsu kono mos ba ya be stefal dia ninia. Ita bocera garantia kata kita bocera se manan dunia eleição suku ida agora ne kala. How garantia tambah mas que how ladung conhecido ya aldeia hotutu mas bihalu que conhece e dia kliu hili nebe que loron wanhiri tala garantia kata kauliu mas sekari kaulaliu mos problema. Se Mana anestesia? Udah sampai garantia kata kita buatnya pakote se be pasta. Hau garantia kata kane pakote se manan 100%. Tambah sa. Tambah hau fiar ia hau ni an pobu se bota bahau. Tambah durante tinan sanul resingualo. Hau hela ia aldia mundu perdido suku manlewana. Hau pobu sira hare malu dia no hau sidau kalau pobu larat moras tambah atitude hau nian tambah ne hau fiar semanan 100% ia nível aldia mundo perdido. Sim, hanes itu bocera garantia ona kata kita bocera sebe eleito. Sekarang lah eleito. Kontribusi saya itu bocera se halo. Mana Marcelina? Hau nian kari povo la Liu povo sukumadoi la fofiar bahau e hau la eleito mos hau niano em serviço hamutu com autoridade estrutura e suku no cari de vez em quando precisa ajuda nebe que atu hau foba hau pronto na fatina tu suporta hau pronto na fatina tu serviço hamutu com autoridade idane mak durante ne ami halu nebe hau hanuin la eleito mos hau pronto na fatina tu serviço hamutu com autoridade sira. Mana anestesia? Sim karik haula eletu husi pobu aldia mundo perdido hau silalaran moras no hau promete kata hau rasik se serviço na fatin hamutu ko sefe aldia eletu no sefe suku eletu iha suku manlewana posto administrativo dong alesu munisipu dili hau nelaran sela moras karik hau makmanan ia aldia mundo perdido kandidatan feto amnen hat karik hau mak lamanan hanesan amnen hat mak lamanan hotu karik hau mak menang karik eletu ne amnen hat mak menan hotu ne nebe menang kalakon pronto servir. Oke, itu buat sermos huna fatin be filafal ba itu buat sernya programa. Liga ho programa hirak na beta buat serbe tato husi be mana Marcelina no mos by mana Anastasia ninian. Durante ne kariki itu buatnya be suku laran ne ya ona programa balong ne be laut ya ona lilu bai be jovem serninian ne programa saída e o instama cabela desenvolve lutan karik itu buat ser eleito. Ya karik hau eleito ahre tuir hau nota programa sernebeke a jovem sira liu iha serviço nebeke
ita sekarang hawele itu ita lah bele hare buat rumah ne beke ansa pro mai atau fobas ne ita foti emane beke ita ne mai be ita tenki foti husi aldeia serne ita kopera si aldeia sira atau foba programa barak maka hauhare ne maka hauhare kona ba desenvolvimento iha sukularan ne beke agora dadaun iha ona mai be sidau halawa. Exemplo maka haur bahira quando encontro haurona estrada a partir de ponte rohan tun bato marinir serne ihaona e programa ida tan maka atu hadia aldeia sede de aldeia sira mai be osan ihaona la consegue halo ida ne maka programa ne wain hira hawele itu kare hawakara buat serne beke ita pendin hela sei continua avança ba para averse buat serne comunidade sira bele sinti ninia beneficio. Okay. Mana Anastasia? Kari hawele itu Program serne be durante nebe laute ona ita bot serne be aldea o sukularan. Ano kari kita bot sere eleto. Unstama ka bela be desenvolvelitan. Programa agora dadau kausi de eleto mai be programa ne lau hela ona. Agora dadau amia sukuman lewana kumese ona hadian estrada no bemos. Kari hawele tu haus serviço hamutu ko serviçuku no aldesia atunune amne programa sira mak hanesan ohin ko na babe mos atunune bele dia kliutang atu ama halo dia kliutang. Okay. Itane perguntas ikus ninian awakara kuso det ba mana nairua peta potensial nairua. Saida maka ita bot sira nia esperança hodi ita nia comunidade ita nia apoiante sira nebe iha bele hele ita bot sira manghira ya loron elisam sukuninian mana Marcelina esperança haunian hau fiar kataka hau esperança katak povo se hili hau ho haunia halok ne beke lor-loron hau hatudu hela iha dala rumah iha suku iha comunidade também dane makau esperança bot kata kau se eleito iha dia 27 de abril agora. Mana Anastasia? Dia programa ne be makuing hau menciona helaran kare comunidade alia mundo perdido hau fiar katak Haus se eleito e alia mundo perdido tambah durante ne haus serviço hamutuk ia igreja nomos ba estado nomos sempre halibur jovem sira ia haune bairro mundo perdido nebe hau garante katak haus semanan 100% se sira la bota ba haune programa sira nebe makuing hau menciona ena ba haus la vele realiza tambah sira la fofier mai hau. Agora hoje também ita bot na rua bele promove ba parte principal na be ita bot sira be iha hodi be attract ita ninya be eleitor sira. Lilu ita bot sira ne comunidade sira ia be ida-idaknya suku. Hoje também bele promove kata ia bot rumah ne be ia vantagem dia kira kursi ita bot na rua hodi be ita ne comunidade bele hile emerua. Mana Hau sinti kata buat nebe ke principal ga atitude ka hahalok ne hau hatudu ana lor-loron iha hau nia bairro também dane makau fiar antep tebes kata hau se eleito duni iha na ba i karik sira la fiar la foser ne fiar mai hau mus ba hau la ia batida mai be hau iha esperança kata ka ne hahalok nebe ke hatudu hahalok nebe ke ita tenki mamar oin midar hatudu ne hakua comunidade seruto lozita memi hakwa ema tertentu ne la vela acontece hau promovean tambah hau fiar hau nya angkatak
ia hauni aldia mundo perdido sempre bota hau tamba i hauni atitude durante aldia mundo perdido ia lia mate lia moris hau sempre contribui nebe hau senti kata kane jovem sira hauni comunidade aldia mundo perdido se bota ba nomor um tem ser menan maioria 100%. Obrigada. Dia antes hau atu hitan husfatini dane hau ia lia menon hato Faz favor. hela Ya, hato mensaje mensaje bada dona. kita Okay, ba hauni comunidade sira laos ba mundo perdido mai be ba aldea sia Hati ke kamera, hati ke sim kamera. hauni mensaje ba feto maluk sira ia timor laran tomak atan hau husu ba ita bot sira hotu katak ita feto laos kaben homane atu hare oan no tendet ia dapur mai be ita mos ia diretu atu ba kandidataan qualquer posição saída det mak iha governo ita homane sira iha direito hanesan ba atenção tomak obrigado wai Mana perselin. Dia Hati ke kamera. haunia lia menom ba comunidade ka povo madohi tomak sekari kita vot ser tau fiar bahau vota bahau Naran Marcelina da Silva iha número 9 haumozi hamoto ida katak fiaran launa fatin fiar maroma ita nia bairro se sai dia cliu morisi paz harmonia respeita malu na fatin hadomina malu na fatin nunema ita nia suku se sai ba dia cliu. Obrigada. Obrigada. Maluk feto na rua, feto potensial na rua nebe marcando a presença e a Studio Mini Televisão Timor-Poste e partilha ona ita bo serninia programas molok tamaya alisam suku ninian e fiar katak itania população itania comunidade husi suku rua idane bele assisti no bele hile ita bo sira. Obrigada. Diak maluk harenain Televisão Timor-Poste idane makitene dadalia o itania maluk bainakan na rua, feta potensial na rua, nebe avança bai ha eleição suku periodo tinan rihun rua nulo resinghat to tinan rihun rua to nulo resingida e fiar katak feta maluk na rua ho feta maluk ser seluk nebe kandidataan ia eleição suku ba suku fonsa nolo idane sira bele hetan confiança husi sira ida ninia suku kaserne aldea e bela confiança ba feto maluk sira kata feto pronto lidera tamba feto nya liderança itala duvida ona itala desafia ona tamba feto barak maka hatudo ona serne capacidade serne habilidade serne matenek e tamba idane fiar katak ho elisão tuirmai se aumenta litan número feto e a liderança suku no liderança aldea ninian. Obrigada. Hamotuk ko haulita sebelita ho korona besta bisu hamotuk hato obrigada wain.